Alakanar nesi ajay kina osomero loka kuja primary etem kiere ko districta loko serere isisenete itunga elaganolo aicha Kigalin ikilio kesi achopete airiar anaga anyon ko kakuja kitoni abuket kede abun neda abu Davis Omagal itelekara iareikini Sam Opolot. Angor kesi apotu iniautu anaga amairo nepetai atomon ibuokitos amoti akoeskech neda aburros Apolot itelekara. Empilo ebuku serere Emmanuel Omoding ngesi abala ebe Railo eponedio pebon lo nyara onet itunga kanu alimokin aina peta nu apugan. So eponelo les pedorone anera kiritunga akirone PDM akirone emioga akirone uroti eponone les pedorona ayanga program kwap ne jasitunga nara iloto jobe kodo jadumuni grupi amji pedori onye ponelo iwanje minasitunga yala masitunga ituko kiti situngane anu teterisya na kini programs lo apuga aitelekata mioga kede PDM akipi mwenye titunga akipi mwenye titunga iroti inerito situngalu ajasi asesen aboliasonu konyo waya la aboliasine kolonga ya lama nara isinyiko kiliti na amina nara kedai mor kekena yetana kisikesi akironu olo seta konye tipe dai nyakunu atumuna kada inye samu ma obisiachi sanwa unesa yala marnga itabu ya soka ori yatana ngeteo ikositunga ikosengare no amito bala tido serere polo rejo maboti tungi chei ebola sardo so serere atelekaran kotoma angor ngesi aponi okorakini eigali lo tetet kusodina yaret adumun apia inu edolete ilukumin akwatare kusodi etelekarak kotoma atumunak kede ikiliok kesi aponi okorakini igali lo tetiak kusodete kerelu ajaikina aboliasonu kesi kangin idiope ka kesi apotu odomoto iserigen ilukumin akaisakany Kanuka TV East Habat Paul Eyoko Ko Districta Loko Serere.